ingane le wayemisela le yasekhaya yakhula wakhulela isekhaya yazala zayela ngicela ukubuza Siphamandla ngikhuluma Bhuti lalela ngikhuluma ngicela ukubuza uke wakutshela ukuthi nje ngize ngihlala kubo nje ngikhulelwe ingobani No, asange sifike lapha ingobani. ngaxoshwe ekhaya ngenxa yakhe ngaxoshwa ingenxa yakhe ngatshuza yena over family yami yeka manga wena nje singabe engane wena ngikondle eqala wena ngikondlile uma wakho nobaba wakho bengakusaphothi usesikoleni beze bengangisaphothi ingobani angani ngoba ngakhetha wena over bona hayi namanga ngakhetha lo bekumele vele ungondle bekumele ungondle vele ngoba besingihlala nawe khukela esikoleni wazala ingane yami wakhulela wahamba uyiveza kini wabuya bangasho lo sokena ngithi washo lo sokeni wabuya wondliwa yimi ngodla ingane ngodla wena manje kanjani manje ngisasevu ukuthi manje ngihlawula ingane hayi Siphamandla awukahle mebekuphi nabe mina usebenzisa ingqondo wasekuqaleni ukube ingane uyihlawule ngasekuqaleni nje ingane isancane isahlala kini ingabe kuyimanje ingane ikini ingane ngodla wena uyikhokhela kusiphi isikole kusiphi isikole ngikhokhela wena esikoleni eCoastal Ufuni kumele kenze njani wena ingane ngapha ingane ngiyawondla ingane nesikhaya fanele ngisapha imali kanjani ngisithi imali ngokuhlala ingane yeka phela ingane ihlala ekhaya ingane uzoyibona mhla wayihlawula manje uzoyihlawula nje ihlala ekhaya Uenhle mengabe efaka isiphandla manje kumele asifake ka left ngobani umshana kini. Ubafo kuveza ukuthi usifake ka right. Usho njalo. Yini asifake ka right? Bhuti wami noma ngazi ukuthi nawe uhlangalaphi ingane yami noma ngafala esinqeni isiphandla kweyangane awungendawo lapho isizulu lesikhuluma ngaso la akukho ngane yafaka isiphandla esinqeni ingane ifaka isiphandla sakubo ka right udlala ngobafo thina ke nje ekhaya isiphandla sisifana ngobani kusangana wena kusakhuluma wasani baba wahlala nawe uyasangana uthatha imali unika usisi wami kulothi uthatha imali uhlala ngane isiphandla ka right nisunisangana nonke kini delwa yini kwenziwa lokho ima ungenzeka ukuthi ubafu mbambisa ibhanti mhlambe yini pho yini isipha ingane isiphandla ka right isifunani ngoba kumele ngabe sika left isiphandla sengane musu kujuluka siyakhuluma khuluma iqiniso ngicela uthule Siphamandla akangathuli ngeke athule ungambezi phela ngesifebe bafu ngicela lawe bhuti ngichaza ke ukuthi kwenzakalani kwenzakalani